Kan ag-file ako ni ti resignation letter ko. Wen, bayat nga awan pianak ta. Ag tinulong talangan na mangipataray iti negosyo tayo. Yes, of course. Sigurado, ngagluksaw na dyan. Ken talaga asaan ang nagparparang iti kasarta. Awan ka di pa, dagiti agasawa, abalayan. Awan pa, ngam ti amok itati sangpot da. Nagpanek da ang naghanimaon. Ay, uwan. Ta siyempre, kalpasan ti honeymoon da, ag trabaho da manan. Ay, katuan Kat sapay la kuma, ta maadaan ta adagos iti apo ko abalayan. Anya, ay, uwan umuna nga apo ko, no aganak di Adora. Kasta agmat, ta inaunamat ni Andrew nga anak ko. Awan pa'y matasawa, tagiti dua nga kakabsat na. Isu aya abalayan. Nala, sapay la kuma, ta maadaan da adagos iti anak abalayan. Ayun, abalayan. Tagpada ta nga excited ang maadaan iti apo ko. Hindi pa'y laang akayat kukuman ang makiasawa ni Adora. Saan namot akayat dagiti daduma ang nagaram kenkwana. Narigat mo't ngamin ti agdarasudos, may papan iti dayta abanag abalayan. Wanbot kit di Oray di Andrew, aglakay ko man abaro. Naimbaglaangan ta, nagsarak da ken Adora. Kati sumati nakariknaan na iti ayat. Agpatadan Ngam, isuda mati pinagtumpong ni Gasa. Isugayan day tati pawayle. Wen, ket sigun iti istorya, dat-dat lang kano day talik. Tanda kano idi sirena dita. Anya? Isumat istorya da. Kati Malacanang of the North. Ay, nagpintas kaya. Wen, iso ti may sa kadagiti opisina day the ex-president Ferdinand Marcos. Saan ko anam namaan? Akas to'y kapintas ti Norte. Kunakman no may sa kadagiti kakurapayan a probinsya iti pagilyan. Ako na ti may sa politiko. May samot gayam kadagiti karangayan kan kapintasan. Kasta lang ti bagbaga dagiti saan pa nakadanon dito ay. Ken saan namang bigbig iti kinapintas ti lugar. Umay ka, mapantag picture iti dadya banda. Owan man. Ay na. Uma, sakbay ang mapantayo agpasyar iti sa bali a pagilyan. Unaan tayo pa'y pasyaran ti intero a pagilyan tayo. Taadot, adayo ang napimpintas a lugar ngam iti sa bali a pagilyan. Gusto ka, honey. No saan ako mga adayo launay. Kaya't ko ang mapantay di Palawan. Ngayon ti may sa kadagiti wonders of the world. Adayo una yan. Okay lang ang kanyak dagiti napipintas a buya iti norte. Ken dumagas tanto pa iti vegan. Adda napintas sa pagpasyaran di Jay nga ayan tinagduduma wild animals. Sagsagaan da kayong kinabalayan, Andrew anak. Ay, nasayaat. Ta nakasubli kayo ana sa luna. Wen mama, ket adu ti pasalubong mi kada kayo. Uwan mama, da kayo kan tatang. Ada pa sa lubong may kada kayo. Ay, thank you anak ko. Kat, kumusta mo ti honeymoon nyo? Enjoy yung matla. Wen mama. Super enjoy mama. Ngamin, nadaanan ko dagiti arapaap ko amagtang iti norte. Ay, nasayaat nga ron no kasta. Awagan nyo nga ron ni abalayan, ta umay ditoy. Ditoy tayo na mangal daw. Agpaluto akiti kare-kare. Oh, eksakto mama. Adda ini sang mi abagnat manipo di vegan. Ay, mayat nga ron Yan ada pa'y bibingka manipo di bantay. Ginatang mi kadagiti famous delicacy si store. Talaga anak kayo. Kan nag-enjoy ang nagpasyar. Wala mama. Tainton addan anak mi. Sa anakas karinan to ang makapasyar kami. Wow, simbangpot kayo gaya man, friend? Juan, kat umay ka dito, itaglangs tayo. Uray kat Sunday, awan sarek mo. Oh, sure. Uray kat nakalaba akon. Ay, uwan na. Ano, istoryagan ka? O, sige nga, Rod.
Agsukatak labit. Sige, friend. Bye. Bye! Ay, talaga nakaragraksak ti gayam ko. Ngam no kasanot kinaragsak na, kabaliktad samat kini Sir Jake. Ang basol na matlaan. Kunam lang amin no asino. Kaputabak nangan, ipagarup na maala na amin na kayat na babaan ti kwarta. Saan mat nga ron nagpapada ti tao? Agyamanak, na nakasubli kayo, ana salunat. Uwan, tatang. Ala, umayak nga rod. Mailiwak mo't kada kayo kan Andrew. Ano yan? Manumot nga aldaw nga awan kayo. Ken italaang. Anayadayo ka itikastoy kabayag. Masapol ang mayroam kayo, tatang. Tasaan na nakasidi. Ewan Maawatak matkit de. Sa bagay. Asidag kayo matla. Mabalin na kayo latang pasyara. Awan no saan. Siya, timang pasyar kada kayo. Nang runa no adan apo ko may kan abalayan. Ano yan? Apo ko, adagos? Sige, tatang. Agdan nilin. Busy ni mama. Awan mang sango kan kwa na. Sige nga rod, anak. Uwan, Bye. tatang. Bye. Hey, sapay lakuma. Tait isan amabayag. Kat addanton apo kume kan abalayan mitrain. Iso ama kikalay sa kamot ka ni ti boyfriend mo. Anya, asino ko mga boyfriend? Awan mo't amo ma boyfriend ko ha? Nay, walang manod akayan ken Gerald agayem ni Andrew. Ay sus! Dagdagos, kasar? Hindi lang kasaryo ti pa nagsiningid mi Ay na, saan mo na parikatan? Nasingpat kan may sa pulis. Uray, adda pa nagustok kan kwa na. Siyempre, ang pangina tayo matbasit Ano niya? Anyak, easy going ako nada? Ay, saan? Alawan, ipakat mo manan ako nagtikinapiliam. Oray makilikiligak mat iti kinataerday jay. Diyak mat ipadlaw sikamat. Ano yan? Ay, awan kayam. Kumusta mat iya opisina? Naimbag ta na damak mo data. Bitter at talaga ni Sir Jake. Anya? Wan, malaksi da maladla daw asumang sangpet, madlaw anabartek kuno adahang over na. Ay, apo na sakit laon ay tinakam na iti pan nakabastid na kan ka. Awan maaramida. Saan nga iso tayo ayat na? Katuan mat. Ukat, anya mo ti planom itan. Agi kata kun friend. Saanan akayat ni Andrew ngagtrabaho kay Jai. Agtrabaho klangan iti kumpanyada. Agtinulong kami amang manage iti business da. Kasta ka di? Wanlin, apag isulang unay nga ruday ta. Awanan, namimpinsanan ang maliklikam ni Jake. Saan na ka na makita pay? Nasakit sa launay tinakam mo, iti pan nakiasawa ni Adora, iti sa bali, Sir Jake. Di mo man la dinarayan mo, ti kasarda. Darayat, tapno, agpasanaangat. Ay, nga may baga kada kayo dito, sir. Noy ayatan, ti may sa tao, pakaragsakan, ti panagbaligi na. Wano pakaragsakan na. Anya? Naragsak, anak asawa ni Adora ni Andrew. No kasta karon, rumbang amaragsakan kamot para kan kuana. No ko na mga ayatam, maawatam ko tirik na na. Kasta ti kayat ko asawan, sir. Salbag ka, Lin. Ha? Kung ano na lang kaunayin ngagsarsarita. Sana kinalaing, o na pa naging lalaing. Ibagbag lang ti putno, sir. Kan tinadlaw ko, never nga imbagayo nga ayatan nyo ni Adora. Ngamkat di. Kunayo, akayat yu laang. Uno, magustuhan yu laang. Kasta ka no, timbagbagayo ka ni Adora. Saan ka di, Sir Jake?
Kuna, kung saan ka makipagkita kanya ako. Apay kit dinasan. Si kakit di Kunak no nakalipat kan. Anya anak kalipat. Saan mo ta? Ay kat, kumusta kayon? Kumusta mo ti biyag? Ti doble ako nada sa ano na single. Unay kita doble. One mat, saan kit din? Adan? Adan ti? Ti kahit ko sa one. No adan ton anak kakiti bunyag. Si kakit di mo. Agagaga. Anya nga agad-agad. Mano abulanin manipod nagkasar kayo? Saan ka ama tanagan? Si Kat, ti umuna ama ka amo na aginawa kon. Sure ha? Wan! Ay, wan gayam. Kumusta kayo ba't kan boss mo? Iti na minsan na nakapagsarita kami. Kaluksaw nak. Apay, anya ti nakaluksawan na kan ka? Siyempre. Impagakasan arumbang agsakit tinakam na kan ka. No nakiasawa ka ni Andro. No di katrumbang kumaamaragsakan. Ni, apay kasi timbagam kan kwa na. Siyempre, imbagak, ano talaga ngay ayatin na ka, maragsakan kumaparakan ka. Doon sa tinagsaritaan nyo kinilin Wan, ibagbagakin kwa na. Asumarang hudamutan ken Gerald. Anya? Ang saan na pa'y mat ka no ngay naklon ta ayat na gayam mo. Kasta ka di? Pahili-hili ka no pa'y mat Sa bagay, din to agbabawi ni Gerald. Lasing pa di jay. Ken talaga nga awang girlfriend na. Nga mamok, ag gusto mo't laang dayjay. Sa bagay, madaman sa man ang tiskuring tigayim ko. Nasaya ata. Wan gayam, kumusta ka nung matanti boss na? Agsansan oong kanong imuyo. Anya? Iso akayatin ni Lynn to umakar. Mabitlaan. Anda malagip ko. Agikat ni Sonia at Clark tayo. No kayat na, isulangan ti alaan ta, no kayat na. Ibagat to Kayat na dayjay. Tamaum-uman at talaga ijay. Kan malukluksaw kan Jake. Sure ka, Adora? Wan, no kayat mo Oo, kayat ko. Talaga ang kayat kong tipo manaw dito Saan ako na naragsak? Kaputawan nagtitan. May isa pa din rason. May kaduha ni Sir Jake. O sige nga Rod Agipasak nga Rod itamot lang iti resignation. Wan friend, kansan ka agdanag? Numano ti sweldom dita? Isumat ti itin ni Andrew. Wow, thank you Sige, kastapay. O sige friend, bye. Bye. Hagyamanak. Awanan ti rason nga agbayagak pa'y dito. Anya ti kaya tasawon da ito Lin. Naglawag mo tita sir. Agresign akon. Anya, kalat samat da ito No. Nabayagan na kayat ko. Ngam inuray ko lang ti kaadamat lang ti pagserkak. Sorry. No sana nasayat dagiti yung pagpakita kiti kalabas. Maawatan nak. Tamo mati naglablabasak. Amok. Kat. Sorry na ta Nakapagkari akon ka ni Adora. Anya, kadwam ni Adora iti pagsarkam. Saan lang nga kadwa? No dikat, inalada ka empleyado da. Anya, Wen. Iti mismo kumpanya da Andrew ti pagtrabaho. anya da ito yung nagpanagan ti biyag ko. Italang ang mapadasak ti mapay ti babae. Siyak ti kamkamatan dagiti babae. Ngam nilang Adora tinang pasakit kanyak. Kat saan ko abasta maaklon. Sinalbag. Saan ang mabalinda ito'y?
Dayjay lakit din nga Adora ti mang dadahal iti biyag ko. Anya nga ta ti aramidag. Tapno mapukaw dayjay nga Andrew iti biyag ni Adora. No saan ko man ang maikutan ni Adora. Awan anyaman na kanyak. Basta mapagsinak ita. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumarulo nga yung kami patangatang. Anya ti po na ni Jake, hindi nagpakala ka. Nakiktot. Kana mo, makapungpongtot. Sorry. Talaga ka sa tibiyag. Tibiyag kat kaslapilin. Agpuspusipos. Saan mo amay baga, nga daka akanayon ni tingato. Pudno dayta. Ngam ni Jake, sana maaklong di kasta. Ti amo na kat agnanayon nga isu, ti husto. Day ta tinarigat ka dagiti tumang anda mabalin na. Ipagarop da, ngagnanayon da itingato. Anabilag. Ti pagdanagak, ang mga nanya ti pampanunutan daya at tao nga aramidan. Desperadon. Kat amangan no panggap na ti agaramid iti dakas kontrakan ka. Kada kayo ka ni Andrew. Li, Naskan, nga ganat kayo nga gasawa. Nang runa ka ni Andrew. Amangan no iso ti pagikaroon na. maaramid nga ta ni Jake dayta. Kasta nga ta kadagas. No desperado ti may sa tao. Awanan tinalintag a panunot na. Saan nga agbidot nga agaramid iti dakas, hani? Ta saan ko nga ipalubos nga agbalig iti anyaman na panggap na nang runakan ka? Saan ko matamaawatan ti tao? Maagkit ti takrot. Saan na nga amo ti umawat iti panakapaay? Kasta, dagiti tumang anda mabalin na. Saan da maaklon ti panakapaay da? Pagtangsit na kit di ati kinabaknang na. Agan nagkalata. Ang mga nanyaki di ngagpaiso ti ramigan na. Wen, hani. Agan nadak. Barumbado at talaga dahi di alalaki. Adda nakasaritak amang likidaken Andrew. Kas iti nakunag. Saan asyak tay tao ang makaaklon iti pan nakapaay. Nang rona no maipapan iti ayat. Nukunak adada elak tilin nangan. Munog gibusak ti kinaragsak ti Andrew kan Adora. Aramidag. Ikarik dayta iti bagik. Ni Rigor. Iso da ito yung mauawag kanyag. Kumusta nga tan ti pinatrabaho kan ko na? Hello, Rigor. Kumusta ti pinaramid ko kan ka? Kita man, nuan niya ti mapasamak kan Adora, no matay ti asawa na. Aguray ka no lang itinapintas aguntaway ni Rigor. Amang ipatungpal iti bilin ko. No kasta, mabilbilangan ti aldaw mo, Andrew. Kat mabalon tumutan ni Adora. At data, may parada kong dilogan ko. Mapanak pa iti department store. At dagatangag para kanadora. At danang paltog kanyak. Tulungan yung tinapaltugan! Agdaran, disugat ko. Ah,
ni Rigor. Isunto yung mauawag. Hello, Rigor. Kasta ka di? O sige, nasayat nga rod no kasta. Wan, saan ka ngagdanag? Ited ko ti balansek, iti nagtulagan ta agatad. Nung masiguradon anatay ni Andrew. Oh, rumbang laang. Ama siguradok nung nagbaligi ka anang patay ko na. Sakbay nga ited ko ti balansek. O sige, bye. Sigurista mo't ti sinalbag iti Rigor. Alaan na kanon ti balansek. Kat di pa'y sigurado anapatay na ni Andrew. Nimat Andrew na ito umawawa. Hello, honey? Ha? Saan asi ka ni Andrew? Sino ka? Apay nga dakan ka ti cellphone ti asawak. Anya? Hospital? Apay! Anya? Adda dita hospital ni Andrew? Tanapaltuga? Relax, Adora. Kasano ang makapag-relax? Kasano ang grabe ti asawa? Ay, iso da ito yung ibagbagak. Nilaki di Jack ti aday tilikudan na ito eh. Adora, Ti awanan ba pasurot ti sa iro. asitig tayo na ti ospital. Mamuantan na niya't kasasaan ti asawa. Asino nga tati pakamwak? Noan niya tinapasama kan. No natayan ni Andrew, wanoan niya. Ni Rigor, isumot lang ti bilin at nagpaliiw iji balay ta Adora. Saan ko amabalin ti agdamag kinilin? Siyak ti tudwanda, no aramidak dayta. Pasurot ti demonyo tinagaramit iti kastekin Andrew abalayan. Kumusta ka nun ni Andrew, abalayan? Saan ko pa'y nga mo? Mamanag pa'y lang iya ospital. Umayak mat, abalayan. Sige, abalayan. Dagasan kan di tabalayaw. Ang tricycle ak. Si Kanti dagasin mi abalayan. Never ni ti mang maneho iti may sa alugaan. Ay, alangan ro, abalayan. At pala sa klaang, itipagan anay ko. Sige, bye. Bye! Ano sino man tinagpanggap iti dakas iti anak ko. Pagbayatag iti nangina. Nakaturok ti asawa. Kay ikat na kano ti balay ti bagina. Agyaman, tanakalasat ti asawa. Juan, naimbag, tawan kano ti naapektara na internal organs na. Naimbag, tanam namin sa lang ti panang paltugdakin ko na. Sandan nga inulit, wino isinasitkan kat sinigurado daan na tayo. Anat plano mita. Masapol amamuan. No asino ti ada itilikudan tinapasamag. Sino nga tati sospek? May salaang matiap mo tayo. Nga da sakit tinakam na kada kami. San ka di? Juan, yung maraming nga ni Jake dahito eh. No saan man nga iso. Mabaling ananangdan iti mga rami. Kaya't naasawan dayta. Saan mo anapatay, Rigor? No ko naman na uli iti balay da. Ket awan bangkay nga insang pwet da. Saan ka kadi amakaw awat? Masapol ama siguradok pay. Anatayan ni Andrew.
Isuplong nak, no saan ko nga itad ti balansek. Natayman wano si bibiyag ni Andrew. Kataan niya ti... Inidap ng ti cellphone na. Wah, ti awanan bain. But-but nga nakit din. Agisuplong kano kadagiti pulis. Nujak itad ti balansek iti nagtulakan mi. Natayman wano saan. Agyaman tayo. Tanakalasa tin iti pagkat ni Andrew, Adora anak. Uwan, mama. Ay, asino ita ti maata puno suspek. Nagkapon dito yung dagiti pulis tatang. Nag-imbestigar tan. Asino ita ti suspect? Kat awan mat agparang anakakita. Napandagiti pulis iti crime scene, mama. Barang anda maalat nga impormasyon ni Jai. Kasta ka di. Kat, asino ti kasla atapon yung arod ita. Awanan sa bali, tata. May salaang tagsaksakit tinagam na kada kami. Nang runa ken Andrew. Asino? Ni Jake. Ti binastad ko kan sigod abos ko. Anya? Adagam saan ko amalipatan ng baga na kanya. Saan na kano amaaklon ti panang paay ko kan kuana. Anya? Kan, ada kanumat na ibaga na ganlin. Uray kano anya ti mapaspasamak. Agawan na kan Andrew. Anya? Ni Jake matay ito eh. Sumpatang mo. Hello? Hello, Lynn. Kumusta kan? Kumusta ti baro at trabaho? Awan parikot ko. Ngam, data ka diya talaga ti kayat mo, mustaan? Ano kayat mo amamuan? Uwan. At ka ti pay sa bali. Alangan mat may papankan Adora. Apay, at ka ti nas ka na mamak may papankan ko na? Ay, diyak ka mo kan ka. San kan nga gintidiam mo? Saan ka maawatan? Nawanan ti pagampay, sir. Sorry, ado ti trabaho. Bye. Huh? Ti mo na nga da, kadyak amo ti rantana, no apay ng mawag. Kaya't nalakit ti makadamag, no anyat napasamak kini Andrew. Sinalpag. Iti pagawatak, iti panagsarsarita ni Lynn. Di na lang may diretsa. Nung siyak di atapon da iti napasamak ken Andrew. Niregurmanan tayo mawawag. Hanyaman nga tanti bagana. Saan ko asong batan? No saan anatay ni Andrew? Saan kon nga itad ti balansek? Saan asyak ti butbut nga na? Tamabalin ko apaglibakan, tinagtulagan mi. Wano pa nang bilin ko kan kuana. Napatalikod aklahan tinang paltog kanyak. Nagdardaras apim manaw. Naimbag. Tasaan na kan ngayon nasitkan. Kan sinigurado anatay kan anak. Day tati pagyamanak, mama. Nupudno ti atap ni Adora. Nagdakasan ay di at tao. Oray siyak, mama. Isumot ti atapag. Tawan amok asabali ang napasaktak. Wano agsakit tinakam na kanyak. No saan ani Jake. Uray pa'y asino day jay. Naskan nga ikaro na tinaramid na. Oras ama panagnikan. Dakas at talaga day jay. Nupod no nga iso tinang pangkap itibiyag ko. Adadakal arason. Tapno aramidan na ti kasjaykan ka. Ngem, ti parikot. No awan agsaksi nga iso ti akin nakam iti pandakapaltog ko.
Kuna ti doktor, saan mo pa mabalin ti rumuan? Duwang aldaw pa siguro. Matuo ka na kung dito Han. Anong samlabasitan? Narigrigan. No, ganatang at agdara ta sugat mo. Sige. Ngam, ti pampanunutek. Amangan no maamuan ti mastermind ti pan nakapaldog ko. Ket umaydak uloyan di ti ospital. Kinasarita min kan mamati management ti ospital. Awan ti basta mapalubusan na sumrag. Malaksit iti attending physician kan nurse mo. Sige. Naku natin nakisarita may apulis. Padasan da apaliiwan. Kan kasarita ni Jay. Ta iso ti agparparang a person of interest da. Iti panakapaltog mo. Ta ibasar da kadag iti inted ko kadakwata nga informasyon agraman ni Lee. Asa mo na mapalutpot ni Jay? Ta iso ti talaga ang mabalin tayo nga atapan. Sapay lang uma. Pacheck, mamantumot lang ti kinapudno. Saan ko ang maibos sa panunutan? Ang maaramid ni Jay ti kasta. Ti tao a desperado ko nakmanan, awan tinalintag a panunot na. Kaslag bagtit. Anya nga rin ti maaramidan tayo. No talaga asaan nga iso ti ayayadag. Kuma, amo na mat ti mangawat iti pan nakapaay na. Ni manan record ito eh. Sungpatak man langan. Hello? Kumusta, Boss Jake? Kasanon, te balanse. Balansi asasawam. Saan mo mat anapatay ti tao akayat ko apatayan? Kasta ka di. Nga mawantulagan ta kasta. Anya? Titulagan ta patayak. Altogak. Itinaramit ko. Ngam, napatay mo ka di? Uno asahan. Nga minaramit ko tibilin mo. Tangay saan mo anapatay? Saan ko nga itat ti balansek itinagtulagan ta agatad? Okay. Nga mamangan. Nagbabawi ka. Hoy, saan asyak ti butbut ngam? Saan ka butbut ngan? Di na pa'y mo na, Jake. Bueno, tangay saan mo nga itat ti balansim. Ala, kiti sa bali. Kanya ti kayat mo asawan? Awag ti pamilya ti pinaltugag. Kahit mapatayin, takit tawag ka nakwata ti balansim. Bagtit ka kadi? Kasano ko maadawaton kadakwada? Ha? Siyempre. Dawatag ti balansim kadakwada. Kasukat ti panangibagak asikat tinang tagdan ka ng piling kanya. Anya? Buisit ka? Ti sinalbag arigol? Di pa'y kat siyak ti mabalod? Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilayang programa tayo, Iloko Love Stories. Iti tunggal pitik ki puso, nadaguro-uray nga istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan, ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Kaano lang hindi nag-enroll tayo ti first year college ngam agturpustan lani. Owen nga ron, nagpartak nga aglabas ti pananguan. Ngam, anya ti plano mo after graduation? Siyempre, ag-review para iti board exams. Kunakman. Nga? Kunakman magkasar kayon ken Robert. Anya? Awan pa iti plano mi dayta. Kasta ka di. Ado pa iti kayat ko agunuten, friend. Sa bagay, saan na malabas dayta? Kan may isa? Saan mi pa yan napagsaritaan dayta, banak? Nagasat ka, friend. Nasingpet kan na ti kayan ayat mo.
Nasingpet no nakaturog. Amo? Apalan ka lang unay. Anya? One friend. Kat sa anak to ang makiayan-ayat, aging ga, iti sa anak ang makasarak, tikas ka ni Robert mo. Anya? Sus, agmay-may sa ni Robert. Nukas kan ko ti sapsapulam. Ay, agbakbak kan abalasang, taawanan masaraka makaskan ko ana. Anya? Anya ti planom bro? Ay plano yung lani. Aktor po san? Ay, san pa bro? Ado pa ti kahit ko agunodan. Kasta ka di? Siyempre, tuloy ko pa ti plano. Plano ta ko nam Wen, sayang ko ti training ta. Nakarigrigat no santang i-apply. Pudno day ta. Manmano day to yan agundaway ang makapanidya Japan. Isumat. Agasam tayo na mabulan na training, sus Mariusip. Pudno day ta bro. Kan arapap ko at talaga ti makadanon ni Jay. Saan lang asika? Oray siyak. Nadoras ti teknolohiya da ijay. Kat day talaunay ti kahit ko amaadan. Anya ti planom ita, nalpasan ti training yu iho. Moray lang ang tiawag mi, mama. Kasama tayo ni ti plane ticket mi. Ay nga may turam ka di ti saan nga agbakasyon iti talo atawan. Ikarigata ka. Sa may sa, adamat cellphone. Makapag-video call tayo mat. Kat ti kayan-ayat mo. Kasamat lang, mama. Awan ka di ti plano yung agkasar kumata ngay agturpus matan. Awan pa'y day ti plano mi. San kami pa nakasagana para iti day taapanag? Ay nga maado ti mapasamak iti day taapanawan. Mama? Dila namin ano ako nada nga agtayak ti lubong. No, may papan iti relasyon mi. Awan parikot, mama. Agpada kami nga dakaritong kalmaysa. Robert iho, Masapol ang may sagana mi anasa ti buklan mi a pamilya, mama. husto ka iho. Malakat, da kayo latan ti makamu. Biyagyo day ta, kat husto. Nasken ang may sagana yo anasaya at tibuklan yo a pamilya. Agtarpos ka na mahal. Lagunod mo matlangan terapap mo. Uwan, nakaturpos ako. Ngam ano pa iti kayat ko ang nagpatan. Kayat ko matan ti madaan iti trabaho. Okay. Kun siyempre, ag-examen nakpay. Tapno, anayak to na maestra, wenno professional. Ket, amok. Kabaalam da ita. Babaan iti bendisyon ti Diyos. Eket mo na. Kat, sika, Nalpasan di training mi ama padilla Japan ken Jake. Mauray lang ang tawag mi. Kan simple, plane ticket mi. nasaya at may sala ang tikid tawag. Anya da ita? Saan kanto kumaamang liplipat? Sus! Apay ko mga ramirak ti kastakat. Sikati ay ayatak. Ngam narabak ti panawan. Di lang mamin anong ang baliw. Kwa? Adda ka rin kan sa patakin ka. Asikati umuna, kan mauding ayat ko, lani mahal. Uwan, ngam adalat ta dagiti pagtang kan panubok adumtang aditay namnamaan. Ket no saan tayo ang malabanan, madadaal amin nga arapaam. Oh, natungpal mo't lang ang tiarapaap mo, iha. Uwan, papa. Oh, anya garod ti sumaruno a plano bita. Agagsamak iti board, papa. Ngam agreview akpay. Kayat ko ti maadaan iti trabaho. To apay kit di akin na maestra pa iti inadal mo. Mabalin kumama ti mangala iti sabali a kurso. Kasi ti nursing, kauray kinadoktor kuma. Daytoy at talaga ti arapaap ko, papa. Ti agbali na teacher. Hala, at daditan iha. Saan ka nasupringan? Agyaman at papa. At, musta kayo mat iti kayan ayat mo, Agabrod pa'y mat, papa. Asa ka di? Mauray laangan ti awag da, kan plane ticket na.
Sa dino ka no, ti papananda. Japan, papa. Nay, kasano ka bayag na ijay? Talo atawan. Sapay kumaata, maanusan na. Sigurado kayo, maanusan nyo ti agin na dayo iti kasta kapaot, ha? Ikarigatan mi, papa. Total kat, agpada kami mat adi nakasagana asumrak iti estado an asawaan. Kasta ka titimbaga ni Papa. Wan, amangan ka no saan ta amanusan ti aginadayo ti kasta kabayang. Puno ang narigat. Ngayon pa sa terapap ko rin tayo. Bino arapap ta. Di pa nang isagana ta ahusto para itibuklen ta pamilya. Isumat ti kunak. Kasano ka no makasara ka iti sa bali. Ken oray si kamat ha. Kasanon no ba iti kada kita dayo? Ket adan tumat sa bali ang makasirpat king ka. Awan ka dit pa nagtalag mo kanya, Roberto? Ada? Si kakit eh. Napipintas ka nung nagiti Haponesa. Kablawan ka, friend. Oray si ka, kablawan ka man. Agpada ta na kay pa sa iti board exam para kadagiti teachers. Wen, dahil ti pagyamanak iti Diyos, naan-anay ta na professional. Ti sumaruno at sapul ta iti pagtrabahuan ta. Talaga mat, anyat sir iti profesyon ta ngayon saan ta ngay apply? Dahil ta talaga ti arapaap mo. Saan ko akayat? At intula ang asawag tagsapsapul para kada kami. Ngem no panunutan, agpada kayo mat nga damabalin na iti biyag. Agpaysiday ta. Ngam saan ko matakayat amang namnama aklangan iti tawida. Kayat ko, adamat bukod ko apundar. Hello. Kablawang ka. Congratulations. Agyaman at mahal. Amok mata ka ba alam ka? Ita, nag-isubmit kami ni Flority resume mi. Bakit nasaya ta? Yung mamumatan, narigat ti sumrag, nang runa iti public school. Puno na ita. Makipila kami na, ng kabayatan na. Padasan mi ti agaplikar iti private school. Pangururayan iti napimpintas nga oportunidad. Hosto. Katsi ka, kumusta mo ti trabaho yun dita kan Jake? Awan problema. Kinaanos dagiti supervisor mi ahapon. Nasayaan na. Hanggang siyempre, adala ta kalaban miya sa bali. Anyamat na ita. Iliw. Homesick. Anya? Wen, may kawak iti kadayuking ka. Agpating ka talangan iti video call. Aganos na Anya nga ron. Wen, ket sikatikirad ko. Kinulitik ti kariking ka. Sika ket sikantulang de atak. Alawanan. Mamati akon ken ka. Kan oras siyak matmahal. Sika at sikantulaan. O sige. Orasan ti panaginanami ka ni Jake. Masapat ti sa rekmenton bigat. Love you. Bye. Love you too. Bye. Ay, talaga ang narikat ti mayadeo. Iti ay ayatan. Nagasgasat ka pailangam siyak. Tadapang panunuta man ang panawa mi jay. Idinto asyak kat... Awan? Agpadalat ta bro. Ngamin. Narikat ka di kastoy. San mo nga mo no anya ti mapasama kiti laspod di talo atawan. No bilang tamaong porto day ta kabayag. No siyak? Nawan lakit diti agbali na problema. Ano usak bro? Nakita mo ti ko na ni boss. When no supervisor tayo. After 1 year, ma-evaluate tayon. Ag-exam tayo. Katindo may pasatay day ta. Agtuloy tayo for another 1 year. Wan bro, isaw malaksi diti trabaho tayo. Nas ka na maadal tayo ahusto ti kultura dagiti hapon. Nang runa iti pagsasauda. Tapno makapag-communicate tayo ahusto kadakwada. Wan bro. Ngema. Ti sa bali abunag. Sa nagaputa awan talet ko kinilani.
Tadamot na kinaren mi. Ngam santalangan mo. Kas matlaken ka Nang rona ka, kas taunay pigat ti panagkita ken katimay sa kadagiti adda iti opisina ti kumpanya tayo. Anya? Bro, kan nagsamit ti isom na tunggal makisarita ken ka. That means, adda pa naggusto na ken ka. Asus! Min lamad madlaw mo mitji. Adayo dayta. No panunutan. Sana ka maikari apulos ken kuana. Sus, pare ko Kunada nga rod, awan imposible kun ayat. Podnoti ko na ni Jake. Naidumduma ti kinasamit ti isam ni Hania. Tunggal mapahanak iti opisina mi. Manipod iti job site. Nakaturog ka ni Jake. Naimasan diturog na. Idinto asya. Saan ko amaala diturog ko? Agsisimpar ti pampanunutak. Nilani. Manula nga bulan mi dito Ngamarik na akong tiili ko kingkuan. Ay, sakit adda may babat iti panunot ko ni Madam Hania. Giyam na. Makaturo kak matla. Apay mo tanakas di tinagbanagan ti amin, Lani. Sorry, ma. Pakawanin ako, ma. Saan ko anak kong patikarikan ka? Nagsakitan nga awatan da ito Nas ka nga awatan ta. Saan ta at nga nagiti paspasamak? Iso ang pakawanin ako, ma. Kaday to yun, di maudi apa nakita ta. Pangasim, di nakpanawan, Lani. Bye, Robert. Panahon ka di. Saan? Pangasim, di nakpanawan. Lani! Lani! Robert! Robert! Bro! Jake. Nagtagtagahinap ka. Awagan nila ni. Bro. Oh. Anya nga tati kahit asawin na yan, tagtagahinap ka. Kunada, ti tagtagahinap, kabaliktad ti kinapudno. Kalpasan ti mano abulan ang panaguray ko, papa. Mangisuro ako niti private school. Oo, nasaya at iha. Iso nga pakada ako niti pangisursurwa kas English teacher dagiti Koreano. Isu Inawat ko lang matdayjay kas temporary employment ko. Saan ko akayat ti awan aramidan na. Hawan mat parikot iti dayta iha. Iti awan pa'y nakastrakam. Dakal mat tinaitulong mo basit iti negosyo tayo. Uwan matkit di talaga teaching ti kayat ko at trabaho, papa. Iso sorry no saan kayo matulungan iti opisina. Naimbagpaygan ka, ada trabaho. Maaramat mong tinadalta. Uwan, maadamatan kan ka. Wala ang call center mo. Ano samte aguray Anya ti amo? Ay, wan matkid di Sa may sa. Dakal mo ti sweldo? Wan matkid di Ngam, agisuro ti kayat ko. Kan kumaya may sa ti pagadalan na pangisuruan ta. Anya? Iso ano dato bakante iti ayan mo, ibagam kanyak, Sure. Pangururayan tayo iti bakante iti public school. Okay. Wan kayam, kumusta kayo din Robert? Manuabulan naman itsaya na niya. Uwan nga ron. Regular ka di matang ti panaginawang yung ti video call. Saan mat? No, day off na lang. Saan ko akayat mapuyatan? Nangrunak at ahid na iti may sa oras si Jai. Ay, kasta? Wen, no ti trabaho na. Awan ka numat parikot. Nangrunak at nasing pati supervisor kan panakabusda at talaga. Wow, bro. Good news ka datang agpada. Nairuwarta ti evaluation test ta. Ewan bro.
Siguradong ti another 1 year apa nagtrabaho ta ditoy. Wan nga rod. Ay, di talaga adi kailatag kita pa'y kanlani. Awan parikot. Total kat nakadyasak maten. Wan matkiti Kan ada inspirasyon mo ditoy. Anya? Oh, pudno mo nakasaritak na minsan ni Mama Nea. Kat amom na niya ti dinamag na kanya. Oh, anya? Dinamag na no baro ka pa'y. Ha? Kat wan ko Kat nagtungtong Anya. So, may salaang ti kaya ta sa wanday ta. Kan uray ni Mr. Hayashi. Nadlaw na kano anadagkat kan ka ni Ma'am Hania. Bro, Pro, ninsamat Ma'am Hania ti mang dadal iti karim kan lani. anya? Ungayam, kumusta kayo matan? Kanayon ka diti video call yo? Tunggal day of fulaan. Taura iso kat makumikom mat iti panangisoro na. Okay. Kata mo pare, dayawak man ti kinapudno ti kariyo iti tunggal maysa. Natural. Napudno kami. Kat kas iti nakunaking ka. Adda karimi iti tunggal maysa. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Musta kayo matan ni Robert? Okay, Mat. Nasaya at nung kasta. Anya? Kumusta mat ni Mr. De Vera? Ha? Dayjay. Masurunak nga ron. Nakadagdag ulit. Madlo ko kat napuntahan sa itipana ni Kopidoken ka. Isumat ti madlaw ko. Kita ma. Amang ano iso ti makarakrak iti ayan-ayat yung ni Robert. Anya? Watch out. Amang nagtungpal nga awan ti arapa apyo. Dinto mapasamak dayta, friend. Masakit ti ulo ka na kari. Apay nga ta. Nagsapa ako na naturong. Anyang ta dito eh. Baliktad. No paano anak kay nana? Nagsakit kitin ti ulo. Ni Robert. Hello, honey. Nagsapa kan ng mawag? Oh, kumusta kan? Nagsapa kan ng mawag? May liwa kami king ka. Oo na yan. Nasaya atak mat. Awan parikot. Natural lang mat nga damarik na sa paminsan iti bagi. Agad anlat ka kuma. Wan, si kakit di aganat kamot nga rod dit Di nakpagtanakan dito eh. Sige nga rod, nasaya at launay. Basta agad anlat ka kumala. Sige, love you. Bye. Love you. Bye. Apay day jay. Nagsapa kay mawag. Apay nga ta. Kumusta kayo umat kan Robert, iha? Nasaya at mat papa. Awan mat parikot. Dayawak launa iti kinapudno ti tunggal maysa kada kayo. Papa, Kat ti panangisurom, saan ka kadi marigatan? saan mat papa? Nupay adadya gundaway amabanno ka kapo kadagiti adalak. Nagsulpag da ngamin. Oo, kasta kadi. Kita no marigatan ka. Agsardeng kalaangan amang isuro. Anya? Ay, saan papa? Dahito iti kinayat ko a profesyon. Aging ga iti kabala sa anak nga agsarda. Napnak kan nga wanda ka sa napasamak kan lani. Pards. Wan bro. Ngam saan ka man nga mo? Salamat ang tanagan. Tsak mawar. Awan.
Iliw mo la dayta. San nga minasumina iti panunot ko tinatagtagainip ko. Anagsina kami kampay di kanilan. Saan ka di ana ibagakmat kan ka? Kabaliktad ti kay papanan ti tagtagainap. San kurod nga mo? Tamadanakan ak. Ulitak, iliw mula ang dayta. Yaw awan mo, baban ka ni Madam Hania. Anya? Kaya't nan samot nga agpasyar kayo. Di ipasyar mo. Ha? Pangyaw awan mo lang iti iliw mo kanlani. Sana dakas pards. Ay, Uray tayo ton pumanaw tan dito wano agawid tan di Pilipinas. Awanan maramidan na. sus pare, narigat na ita pang panunutan. Eh na. Nagkahapoy kalakit din. O sige, bayam ta siyak ti makam mo. Amang ibagakin kwa na akayat mong agpasyar kayo. Maili siguro matkan ka, Amok pa yan. Mas naawa. Italaan nga naramid na tikas jay. Oo, kasta ka di. Madanagan ak nga road friend. Ang mga nanyakit din ni mapaspasamak kan kuanay jay. Anya ko ma. Adamat ijik agayam na kadwana. Wan. Tumlawak lang. Saan nga umawawag iti kas jay nga oras? Kanang apagbiit lang. Kasta? No umawag, saan nga kaya ti apagbiit lang? Kantay free kami ato Kasi tinakunak. Mailiw nga tamat Ay ayatek ni Robert, friend. Saan ko kaya mapukaw iti biyag ko? Kasta? Umdas nga ipatay ko. No mapukaw ko, ti ay ayata. Nagloko na Jake. Kaya't nakpay nga irobo. Puno mat kiti ko na. Awan dax na makisiningita kini Ma'am Ania. Marang mayawa awan ti iloy ko kinilani. San kami mo't amadaan iti relasyon. Kan kas na kunak. Kahit ko lang ti makisiningit. Tapnod ado pa'y ti maatal ko may papan iti kultura ta. Saan ko nga mo? No kasano mo ti ugali kan tradisyon dagiti Aponisa. No libreda makirelasyon iti sa bali Apoli. Nung adamat dagiti nakikita ka Pinoy, anak asawa iti Aponisa. Ay, narigat at talaga ti maya tayo iti patpatag. Nga masapol nga gano sa akin. Tapara mo't lang na ito iti bangunan may apamilyan to kinilali. Bro, awanan parikot. Kaya't mo't ni Ma'am Hania ti makidikkan ka. Talagang impagam kang kuwana? Wen. Loko ka talaga. Oh, sana kalukwan da ito'y. Awan dakas na kunakmat. Tatemporary laang da ito'y. Nga temporary nga ibagbagan mo't, Jake. Oh, isumat. Bayat laang nga at data dito'y. Oo, kalukuan. Katamom, nagdamagat. No, mabalin dati makisining nga diti sa bali Apoli. Kituan ka no. Awan mo't dakas na. Anya? Kan dinamag ko pa'y, no mabalin dati makiasawa iti sa bali Apoli. Kas kuma iti Pinoy. Ulay detan? Ulay deta dinamag mo? Oo, siyempre Kaya't ko maamuan, ti daduma pa'y akultura da. Okay. Anyang artisong bat na? Mabalin ka no. Basta single ti Pinoy. Anya? Basta makwalify. Kan aginusto da. Ni, anyat orasan. Lani, iha, nakaring ka din. Aldawan. Sus, sanak mo na nakapuot. Uwan, papa. Nakasagana ka noon, ti pamigatam. Uwan, papa. Rumwara kon. Oh, sige nga, Rod. Mapankanto ni Jay Comidor. Uwan, papa.
Sa anak mo na nakabuot. Nakadungan ti inaramid ko a report kan lesson plan. Ni Robert. Barbaro at imawag ka niya. Iti manong aldawan. Manipod day di nasapsapang imawag. Anya nga tan tinapasamak kan kuana. Iha, ada ka direk-rek na, Ha? Hmm? Apay papa. Pagpunan nyo, winong apay anadamag yun ay ta. Oh, makita ngamin, kat kaslawan ka ganay gayam. Kuha, napuyata naklaan papa. Imbagak matken ka, umarigatan ka, agikat kalangan. No panunutan kat santa mata nakasapulan, ngagtrabaho ka. Papa, daytoy at talaga ti arapaap ko at trabaho kan profesyon. Wan, maawatag. Angam ka sa noon no saan mat akabaalan ti bagim, iha. Kabailak papa, saan dak apagdanagan. Anya amin ti marikrik nam. Saan ko matamaawatan ti bagik? Banog ko la siguro. Apay nga pa-check up ka. Tapno maamom na niya dayta. Saanan pre? Maawan tumatla siguro. Nasaysaya at matlan na maamam. At pa-check up ka tapno masigod. Saanan? Numatay ti may sa tao. Saan tayo malagdan? Uray pa'y gaburam iti agas. Anya? Ay, pilosopo ka pa'y. Anya dayta nasasawa. Punuman. Katno anya tinay kadang apagpatinggaan ti may sa tao. Saan tayo amalapdan? Anya bro, nakasagana kan para ti date yo kan mamaniya? Ha? Enro, bunak. Kunak nga rabrabak mo lang. Oo, anya arabrabak. Saan ko agandat ti mangrakrak iti relasyon yo kan lani? Ngamkas iti nakunak, temporary laeng daytoy. Bayat laeng nga data ditoy. San ko lang minakayat. Mabainan. Yung kastamit ka ni Ma'am Hania. Mga no negative di epekto na, pabainan. Isumat. Agdit kayo laang mat. Dim adakan ka, no agrayo ka kan kuana nga uray rabrabak laeng. Ay sus, narigat day tapang panunutam. O di makigayam ka. Anya rabrabak lang. Nalawanin. Panakabos tayo ni Ma'am Hania. Kapabain no pabain. Oh, kumusta kan? Okay, Mat. Among friend, tsak ti madanagan kan ka. Pagdanagam ko ma. Sa anak to pa yung madanaga. Sa bali ngamin ti makitkita kan ka. Aglulusyaw ka. Napuyata naklaang. Sa anak ang makatkaturog gamin. Anya ngamin ayati saan mo pakaturturugan. Matunay pang panunotag. Nila ang Mat Robert, ti kanain alinaon ti panunot ko. Oo, kita ang mga ano niya daytan. Saan ko man nga mo? Aging gaita. Kat saan asumina iti panunot ko dahil iaawag na kanya kabigbiga. Hindi mat nagsarita kayon. Wan, saan ko man nga mo? Basta, madandanaga na. Yes! Nalpas matlaangan ti date yo. Na yun. Si Kapit excited mo. Natural. Kahit ka ngamin ang makita ang naragsak, bro. Anyan. Kat. Kumusta mo ti dinner date yo kan Madam Hania? So far, so good. Mayat mo. Naragsak ka sarsarita. Ken, humble. Oh? Ang amno kita mi di office. Nagpormal. Uwan nga ron. Malaksid lang no kasangon na ka. Ta nakaisam. Niya ka no. Udno matsan ka di. Kat may salang ti kahit asawan day tab bro.
Adda pa naggusto na ken ka. Saan mo siguro akas na ti kay papananday ta, bro? Kahit na lang ti makisiningad. Whatever. Basta mariknag. Ag gusto ken ka ni Madam Hania. Period. Anya ti kinunam iha. Ada mga awis kan ka para iti dinner date. Owen, papa. Enton malam ka no. Sino? Tayo may sa ako, teacher ko. Kasta ka di? Saan ko lang kumapat gan? Saan ko mag-akayan apabainan? Gusto ka iha. Anya man ti gandat na. Pakita amlat ta iti nasayaan. Owen, papa. Kan gundaway ko matan amang ibagakan ko na nga addan kaayan-ayat ko. Uwan iha. Uwan. Saan ko akayat ako naan adagas to ugali? May saakpay mat nga ruda maestra. Gusto ka iha. Rumbang laeng akasta. Narigat timang pababain ng runa. Naawan mo't dakas ngar aramidan na ken ka. Dinner date? Saan ko lang kumaapat gan? Saan ko akayat negative ti pagawatan na no paaya? Not bad. Anya ti amom nababaan ti panagkuyog-yog at medyo maiwagsak mo magtiili mo kini Robert. Friend? Sana mata kaya tasawan ano nakikuyog ka ni ti sabali a lalaki kat ginulibamon ti kayan ayat mo. Natural laeng. Sabali ti kadwam ngagpalpaliwa. Kat, adamat nga ron iti adayo ni Robert. Kan ibagak kini Mr. De Vera nga addan kaayan-ayat ko. Sorry, Robert. Ngam kayat ko lang nga iliw-liw, tiiliw ko. Ay, saan ko nga mo? Ngam kinapudno na. Madanda na kanak ajak maawatan. Sabali ti agay ay ayam iti panunot ko. Ay, Diyos ko, iyan adayom kumangang panag ti pampanunutag. Saan ko laki ti amaaklon? Amapukaw ko ni Robert. Dagasan na kakaditi ko na mako teacher mo, iha? Owen, papa. Ipakadanak kano kada kayo. Okay. Saan kayo ngagdanag, papa? Awan sa bali, akay papananday toy. Pagustwag lang, tikin daw na. Saan adakas, iha? No dayta, ti makaliwliwakan ka. Owen, papa. Ang adaman damagak. Anya dayta? Kasano nga tano, makasarak ni Robert ijeti, pangisukatan na kanya. Anya? Kasano, no di na matumpal ti karina kanya. Panagkunam ka di kat maaramid na ti kasta, iha? Saan tayo at ang dagiti paspasamak, papa? Saan tayo nga mo, dagiti dumta nga panubok? Pudnumot kit di dayta. Kat no bilang kasta ti mapasamak. Sika man ti damagag. Anya nga tatiriknam. Saan ko nga mo, papa? Amangan no umanay daytan apakatayak. Saan ka kumamot nga agsaw iti kasta, iha? Ay ayatak ni Robert, papa. Isot kirad ko. Isot puon tibiyag ko kan amin-amin ko. No isot mapukaw ko. Samsam itak pa yan timatay. Isudaytan ni Rainier, papa. Mabiit laan, ta sa bata. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Kasano ko maadawatom kadakwada? Siyempre, Jake. Tawatag ti balansim kadakwada. Akatuka ti panang ibagag asi katinang tangdan ken ng bilin kanya.
Anya? Buwisit ka? Kat... Ti sinalpag arigor. Di pa'y kat siyak ti mabalod. Isagmak naksakit din rigor. At damat tusto ti sinalpag itay. Saan amabalin? Agyaman na. Tanakaawit ka matlangan. Wen, dito yan balay ti pangituloy ang nagpagas kan panagimbag ko. Ang mga direct lang check up mo after 1 week. Saan na parikot data? Aging gayta. At kinikintay agak pailaan. Numalagip ko tinapasamag kan ka. Kasano no, sinigurado ti ganman anatay kan. Sana ka pinanawan. No bilang takas dito inaramid na, awan mabalin tayo. No kas di tinapasamag. Saan ko nga mo? No kasano nga awatik ti amin. Agbalin tayo kumaanatib karakanayon, hani. Tasan tayo matatinggal ti amin. Ngam aramid ti tao. Saan anagam ti Diyos? Aramid man ti tao no saan. Agpada akad dang ti Diyos data. Nalabi takas taawagas ti panangipulang tayo iti biyag tayo. Anya? O ala, saan ta napagsaritaan data? Agyaman tayo lang iti apo. Tan nalasatak dahito apagad. Adaawag iti landline. Asino nga tati umawag? Ah. Monteverde Residence, hello? Hello. Da kayo ka din ni Mrs. Monteverde. Wen? No kasta, da kayo ti mama ni Mr. Andrew Monteverde. Siya nga rod. Asino da ka di? Sana nanasakan no sino. Dalang ibagakan damaka. Kati bagay ko matipot no. Ha? Anya da ita? Kumusta ti anak niya? Ha? Amok ang nakalasa tayo na tipigkad. Ngam kahit ko lang ang mamuan no nakawit din. Apay adamdamagam kanyak data. Kahit ko lang ang mamuan, Apay nga amom tinapasama kiti anak ko. nga putas siya tinang paltog keng kuana. Anya? Ngam, sana day tati issue ita. Kaya tiyo ka di amamuan no sino tinang bilin kanya. Asino? Ibagak kada kayo no lakit ti ta makapagkikinawatan tayo. Anya ti kayat mo asawan? Saan intadamin ti katulag ko tinagsaritaan mi agatat. Akasukat ti panang paltog ko kini Mr. Monteverde. Ha? Kat no kayat yu ata kayo ti mang teden iti balansina. Ibudno no asino tinangtangdan kaniya. Mano ka diti? Ha? Imbabaanan. Ay, Diyos ko, ti hard killer ti imawag. Ay, ibagag ka na Andrew kan adora da ito'y. Saan kun ang makontak ni Rigor? Sinalbakit siya yan. Ngam saan ang mapalin? Awagak pa'y maminsan. Saan ang mabalin nga ibutaktak na ti kinapod no? Mabalod ak lakit di. Sapay la kuma. Tasong patanak. Aday ta. Hello, Rigor. Agyaman ak tanakontak ka. Kaya't kung agsarak ta. Anya. Awan kasta apanggap ko. Kaya't kalahaang akasarita, maipapan iti balansek. Ti hard killer kunayo ti imawag, mamay. Uwan, anak. No kas na. Hard killer at talaga ti pimaltukan ka, ani. Kat, anya ka no ti masapol na. Sigod kan ko, anak.
Saan ka no nga intong palti ng harken kwa na ti Valencia iti nagtulagan da agatan? Anya, No kayat tayo nga ibagana no asino ti nagtandan ken kwa na. Datayon ti mangtad iti balance da a tao. Wenno tinanghar ken kwa na. mano kano ti balance da a tao, mama? Di na naibaga, tanaputi din ti linya. Anya taraminin tayo, honey. Nas ka na maamuan tayo, numano ti dawaten na. Itod tayo, basta itod na tinagan. Wenno kinasya sino tinangtangdan, ken nang bilin kan kwa na amang paltog kanyak. Kabut-butang mataytan, abalayan. Wen nga rod abalaya, urayak la nagkintayag. Ay, pudno nga tati suspetya dagiti ag-asawa. Sigun kadakwada, awan ka nun sa bali a suspect no saan ani Jake. Ay, nagtakasmatan. Nasakit launay tinakam na, iti pan nakapaay na ken Adora. Ay, panagayap pa'y kit din ti kasta. No talaga nga'y ayatan na ni Adora, rebeng na amaragsakan, no anya ti pakaragsakan ti kuna, nga'y ayatan na. Kuma abalaya. Apay, panagkunana nga ta, ket matagikwana ni Adora no matay, wano mapukaw ni Andraw. Diyos ko, kasta nga ta, dada iti panunod na. Ay, anya ti amo tayaw, abalayan. Kadaksanan a tao no kasta ti panggat na. Saanan nga ayat dayta, ket husto ti kunam abalayan. Saan anapudno iti panagayat na ken Adora. Tamanaging bubukot launay. Nagbayagan tayo jay arigor. Uno, adda pa nagbutang tiloko. Awagak man kiti. Damagak no sa dino ti ayanan. Lugi ak iti kwenta. Itod ko tinagtulagan mi. Ngam saan na anapatay ni Andrew. Awanen duadwa. Awanen sa baling adda iti likodan tinapasama kanyak, no saan ani Jake. Agtultuloy mati investigasyon dagiti pulis kan under surveillance ni Jake. Ngam awan mat update, no anya ti banag ti investigasyon da. Mabiit lang nga ni. Adaawag ko. Ni ba't kayang Sargento de la Cruz? Sungbatan. Juan. Hello, sir? Juan, Sargento. Anya? Ada kinasinarak ni Jake? Adada iti may sa parking lot? Anya? Sige, sir. Aywan gayam, sir. Ada gayam ibagak. May papanday to iti hard killer. Imawag kada kami. Kat dumawdawat iti gatad akasukat ti informasyon no asino ti nang harken kwa na. Uwan, sir. Sige, sir. Orayan na kayo. Bye. Honey, umay ka nun ni Sargento de la Cruz. Sige, honey. Barang no maamuan tumatlaang, no asino ti utak iti pan nakapaltog ko. Naskan nga agikaro. Nasayaat nga road no kasta. Masapol amamuan no asino ti agpangpanggap iti biyag mo anak ko. Wen tatang, kayat ko ang mabalod dayjay. Ningata Jake. Awanan sa bali tatang. Iso lang ti amok nga agsaksakit tinakam na kanyak. Hey, saan ko ang maibos a panunutan nga adagayam kasta a tao? Ado tatang, adda dagiti saan ang makaaklon iti pan nakapaay da. Ay, pudno dayta. May sandita di Jake.
Pagtangsit na ngamin ti sa likwada. Dayta timat Saan arumbang apagtangsit dayta? Tana materyalan la abanag. Ket saan tayo maitugot iti tanam tayo? Awan met ngatan ti makunam, Rigor. Natong palkon, wano intong palkon ti saritaan ta. Agyaman na, Jake. Uray logi akon, itad kulatan ti nagtulagan ta. Saan mo na panunutan dayta? Kan may sa oray na patay ko. Panagkunam ka di kat matagikwam ti asawa na. Uray saanen, basta naggupod kon ti ragsakda. Kasta ka di. Dahita ti kapatgan ganyak, ti madadaal ko ti ragsakda. Kasta ka di. O sige. Saan ako na makrikyar? Gapoy ti dayta banag. Sige nga Rod. Panawang ka ba, Jake? Mabait lang, Rigor. Dabay nalipatan mga ibaga? Saan ka ko mga agbiddot amang double cross kanyak? Tasyak ti makalaban mo. Sapay la kuma. Ta saan nga agbiddot ni Rigor? Ta iso ti paiwalin ko. At a pulis akasarsarita dagiti agasawa abalayan. Wan, abalayan. Isukano ti akin igam iti kaso. Apan nakapaltog ni Andrew. Ay, nakabutbuting pay ket din ti rumwar. Nang runa ken Andrew nga agpapan ken Adora. Ay, sapay la kuma. Tamasulbaran daytoy iti kabiitan a panawan. Tapno aguli magtayon. Uwan, abalayan. Aging ga iti saan a matiliw dayjay a tao. Saan tayo a makaid na. Kanayon a madandanagan tayo. Ken agrisgo ti biag dagiti agasawa. Ta isuda at talaga ti target dayjay at tao. Nakapanawan ti pulis. Anya ka di ti banag, tinagsaritaan niyo. Nasken ka no ama apanan, mama. Ti kayat na asawan, mama. Anugutan tayo ti kayat na. Kat makaamon nagiti pulis nung kasano maapanan. Kasta ka di. Uwan, mama. Awam matan awag dahi a tao. Amang inted matlaang ti nangharkan kwanan ti balance. Day talaang Nung pa'y kasta, saan natangag sardang nagiti pulis? Kan paliiwan dalatat ni Jake. Ay, nagtakasan. Sa dabaling agbalinan a kriminal, may papas na laang tikuran na. Ti tao a desperado, saanan analimbong ti panunot na. Kaya rigan ng tiyan pagtip. Nasaya at launay, nukas ta ti plano da abalayan. Ay, wen, abalayan. Sa bagay, agtalakak matkit di iti kabalan dagiti pulis. Nang runa kadagiti talaga at aklin dagiti umilay. Wen, abalayan. Nupay adala tamat dagiti mapapabasol kan maitudtudo, amay naigda kadagiti takas nga aramid. Kastan sa talaga abalayan. Talaga nga dalata dagiti makuna nga iggas. Pudno day ta abalayan. At dalata dagiti ibagbagata nga iskalawag iti beneg dagiti pulis. Awanan pagbot nga nak, wano pagdanagag. Di nakmat nga tan ibulbulgar ni Rigor. Tano aramidan na dayta. Kas iti na ipagag. Iso ti isoblat ko apalikida.
Angam. Salbag. Lugi ak. Nagbayad ak iti dakkel agatan. Ngam saan anapasamak ti kayat ko. Apan nakapukaw day jay nga antro. Anya nga ta na sumapulak manan iti sa bali a hired killer. Jay talaga ang makabaal. Di pa'y katsyak ti talaga alugin. Sinalbag. Puisit dagi jay nga agasawa. Madandanagan ta mamakan tata. Kapo ka dagito'y ang mapaspasama. Adda na panunot ko, Han. Mangala tayo iti security guard kan paikak iti CCTV ti aglawlaw ti balay. Sige, napimpintas ti napanunot mo. Hanggang kasanon ti papan ko iti opisina. Saan ka pa lang ang papapan? Bili na klangan dilin. Isupay lang ti makamoy di opisina. Iso Napaggad at hao tinang ibilin iti hard killer. Amangan no saan nga agsarden. Aging ga iti saan nak amapatay. Nagkasatak sakit Dobli kanar. Kimabigak ka ni Jake. Kunang matkayam. Kentakrot. Binutbuting ko lang binayadan ng tibalansina. Ita. Tapno makakanarak pa'y. Agkidawa kitidak kalagata di tidayang Andrew. Katukad di pa nang ibulgar ko ani Jake ti mastermind. Apay, mabirukan naktupay ngata ni Jake. Umawarak ton, kat awit ko tidak kalagatad. Agbiyaga ka na namay. Mapanak iti lugar nga awan makamamo kanya. Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Mama, saan tayo nga imawag ti hard killer? Awan pa'y nga rod. Ang mga no saan nga umawag. Itimot nga rod lang ti mawagan na. Wan nga rod. Naskan amaamuan tayo. No asino ti mastermind iti pan nakapaltog ko. Wan anak. Uray mang tedak iti dakkel agatad. Kat no ni Andrew ti mastermind. Palungsot ko iti magbaludan. Sapay la kumaa. Taumawag manan na iti atao. Malaksid no binayadan matlaan tinangtangdan kan kwa na ti balansen ako nana. Adi na kayat abayadan amin. Tasaan naktay mat anapatay. Mabalin Ne, adawag iti landline mama. Siya kung timang sungbat. Sige. Sapay la kumata isong ti oranyan mi. Si kagayam ni Mr. Monteverde. Kumusta, sir? Nagasat ka ta nalasatam, ti panang paltog ko ka. Ayop ka. Oops! Agtanang ka kuma, iti panagsarsaritam. Sana siya kirumba nga kaguram, no di ka tinangtangdan kanya. Anya? Trabaho na ito, sir. Trabaho lang. Awan personalan. Awan gurakin ka. Ngamda ito'y atalaga ti trabaho. Patayam nga oray awan basol na ka, ha? Kaya't naasawan, basol matlang da ita. Boss, santa ko man napagsaritaan da ita. Tirantak, tinapatag. Bueno, manutikid daw ang akatukad ti panang ibagam kadak kami. Itinangtangdan ka. Wow. Talaga. Manuti ka sa pulam. Ibagam tanong kabalan mi. Ited ko. Basta ibagam no asino tinang ibilin ka. Bueno nang tangtang ka.
Mangted kayo iti kagud 2 milyon na pesos. Anya? Agdakalan? Basit la day tabanag no idilig iti impormasyon na kasapulan nyo. Tapno maaman nyo di tao na nagpanggap iti biyag nyo. Anya? Tamo saan amaming garayjay aging gay ti sandaka amapatay. Kasta. Ikang gay tagpatnag ngagpanunot. Baliwak tumanan ti umawag. Sigurado ngagparikot tayo nga Andro. Ngam. Basit lang agatad dayjay. Katukad ti panakamuda. Ani Jake ti mastermind. Dakkel. Wen, mama. Sige, itad tayo. Sana ba ne? Mabawi tayo mat lang tinasao agatad. Gapot at tiliwan mat adagos dagiti polis iti day tagun daway. Ay, uwan ngagpaiso. Awagak ni Sargento de la Cruz, mama. Sige, kat makitulag tayo iti husto iti dayjay a tao. Sigurado nga taama tiliyuda. Saan ka kadingag talag? Kadagiti pulis, ana? Mama, agtalakak. Ngem kasano na pumalpak? Saan anapatag ti kwarta anak ko? Saan daman amatiliw? Bay amlatan. Basta may bagana no asino ti mastermind. Ngem tungpalin na nga tati imbagana. Nga ibulgar na tinangtangdan ken kuana. Usto ka abalayan. Tinapatag. Kat ti kinatalgad tayo no matiliw ti mastermind. Pudno dayta abalayan. No adalakit ti kwartada. Ay itad tayon Ada abalayan. Siya kun ti makaammo iti dayta. Ay, nasaya at abalayan. Tinapatag. Kat maamuan tayo no asino ti ada iti likudan ti napasama. Ti pan nakapanggap ti biyag ni Andrew. Ay, no adala ko mamaitulong ko. Saan mo napagparikutan dayta abalayan? Mala. Kaano nga ro iti panangito jo iti gatad akid dawan day di akilar. Awan pa'y awag na abalayan. Ala abalayan, sapay la kuma. Tababaan kan kuana kat maamuan no asino tinangbilin kan kuana. Naisagana yung ka din, timbaga kagatad. Wen. Ngem kasano ayawat mi. Ken kasano ang makasigurado kami nga ipagam. No asino ti mastermind wano nang ibilin ken ka. Di record mo to ti saritaan ta. Inton yawat mo kanyak ti kwarta. Sige. Isungawan pagdanagan niyo. Ang kasano ang matulungan na kami. No yuli mi ti darom kontra iti day tata. Isungarot nga record mo ti saritaan ta. Ken panang ibagak no asino. Kinagbilin wino nang hair kanyak. Sige. Ngam. Adakit daw ket saan kayo kumangagbidot amang isuplong kadakiti polis. Awan pagdanagam iti dayta. Agyamanak. Tao kami ang makisarsarita. Good. Angem, awan ka di pa iti maitad mo ahin. No asino ti ipagpagam anang tangdan ken ka. Sige. Tapnosan mo mat ako naen. Ibagak. Amuyo la unay tinasawat tao. Ammo mila unay? Wan? Basta panunutem latan no sino ti amuyo ang nasakitin na kam nakada kayo. Sige. Baliwak tuman ti umawag. No sa dino ti pangitadam iti nasawa kwarta kananya nga oras. Bye. No mamwanta. Sigurado lagi dingag parikot ni Jake. Kasta lang ti biyag.
sinikapan, ken diskarte. Awan nga rod sa badi, no saan ani Jake. Masigurado ko, mama. Iso lang tinasakit tinakam na kada kami kan Adora. Unay asakit tinakam daytan, tauray pumatayan iti tao. Kanayon ni bagbaga kada kayo, mama. Ti tao a desperado la unay. Awanan na saya ta mapanunot na. Ken linaon ti utak na. Kaano nga rod nga itidyo ti kwarta. Baliwan na kanot yung mawag. Las ka na mamon tayo. Tapno makapagsagana dagiti pulis amang magkankwana. Kabailam nga rod no bilang sikat ti mangisabat iti kwarta, ani? Saan ka nga gana-gani? Naimbaganan ti sugat ko. Sigurado ka? Wen, ken masapol ang mapakaamuan ni Sargento de la Cruz. Uwan, Ken adagay mitad mo kenkwana. Nai-record ti saritaan mitay. sige, itad ko kinkuha na. Amom, dumaktakil ti atap ko. Ani Jake ti adda iti likudan ti amin. Sa iro at talaga tay chay. Ngem makita na. Noan niya ti katukad ti inaramid na. Anya ka diti may paay ko kada kayo, sir. Kahit ko lang timang kumusta kan kalin. Anya ko matiga po na, kumusta andak? Awana kung dito opisina yo. Nagbaling ka gaya. Gaya, Kan kadway ti opisina. di mo pa ilay diretsyo na sino ti kayat mo kumusta. Anya? Amo, kayat mo lang ti agdamag kanya, may papan ka dagiti agasawa. Saan ka di apod no ti kinuna? Ka. Ibagak, naghasat na pailaang. Ngamin, saan na nagbaligiti sa iro ang nagpanggap iti dakos kini Sir Andrew. Kan, saan anatay tapno biro ko na ti hostisya. Ti tinapasamak kan kwa na. Apay, anya ka diti napasama kan kwa na? Diya ka mo, napod na saan mo nga mo. Wano agin didi mo kalaan. Anya? Anya ti kaya Tapno mo, adang suspect. Katmang namnamada nga iti mabit, matiliwan ti awanan bain nga utek. Sige sir, ado pa'y teramidak. Bye. Di amo na nga ta, kat maalilaw na. Makigtutulakit din, tun aristaran ng dagiti pan nakabagkitilimte. Siya kaditi at tapandaan ng paltog ken antro. Anya ko ma? Agpatinggada lang iti atap. Kaputawan mo't nabatad apang managdagda. Asyak. Malaksid lang. No agbaliktad ni Rigor. Wano double cross nak. Ang mga no aramidan nakit diti impaga na kanyak. Ngam na itad kumutan ti balansik. Awanan rason. Tapno agkid daw pay kada Adora iti dakkel agatad. Nakaun-una diti lugar pangyawatan ni Mr. Monteverde. Iti kinid daw ko agatad katakwana. Kasukat ipanangipagka ni Jake Morales di mastermind. Uray ka sumangpet. At nagsartang halukan. Itisan unay nga tayo. Awagak man ni Mr. Monteverde. Adto iti daw diwata makwarta Rigor. Agyaman ak. Ita, mabalin ka di nga ibagam kanyak. No asino tinangtangdan kan ka. Sige, i-record mo. Sige. Ni Jake Morales tinangtangdan kanya. Anya? One, sorry ng trabaho lang.
Daytoy ti trabaho kas may sa hard killer. Sige, maparakan. Lumugan ak natin. Kat magkaamon dagiti pulis. Adon de wartag. Pumanaw akon. Diskarte lang ti kasapulan. Sinalbag. Pulis. Ang nati kahit asawang dito eh. May sa andak na Mr. Monteverde. Kasano na ito yan? Sinalbaga. Apay nga taadyak makontak ni Ricon. Polis, anya ti kayat tasawon da ito'y. Rimaran ti arrest warrant kan Jake. Nasaya at mat. Nga man niya nga ta, no nagbaligi ti panagpanggap namang patay kanyak. Ket ituloy na ti agrayo kan ka. Anya? Siyempre, saan yung nga mo? Nga iso ti anda itilikodan ti amin. Makiasawa kang atakan ko na, hani? May sa ti puso, honey. Kat ikari, nagpailaan kan ka. Anyan? Dahita ti kari, nga itugot ko, ititanem ko. Kumusta kan, Mr. Jake Morales? Dayawak mati kinapudnam ka na, Dora. Tauray kay papananti pa nagbalin mo kriminal. Awan takas nga aramid, adi may butaktak. Kat saan tong agbalikit. Dinataal mo tibiyag mo. Awan sir-serbi ti biyak ko. Tanapukaw ka, Adora. Yung sa anak nga agbabawi, itinagpanagan ti biyak ko. Maag ka, Jake. Saan akinamaag di agayat itinapod no? Kalukuhan. Saan nga ayat tinagari iti kaunggam? Tama naging bubukod ka. No talaga kumangay ayat nag. Dinayaw wenno rin na mo ti pakaragsakak. Adora. Anya ko mati mabaling ko. No saan ka ngay ayat? Dahil ta ko mati pinanunot mo, Jay. Pinanunot mo kumamat ti pakasat na. No talaga ngay ayatan na. Saan lang ati bukod mo arit na. Inuri na pala tikas Jaya nagpanagan na sa nakaamiris. Manupay nga tatikas kan kuhan ama naging bubukod. Tila ang bagbagi na tamuna. Katimat hard killer, nagdakila basol ter aramidan na. Pumatay latan iti tao, nga awan mat basol na, gapulang ti dakilagatan ti kwarta. Saan ama pukaw dito irabaw ti daga dagiti makuna at dagasli. Anya nga ron ti plano yung itakin ni Andrew? Naigating may ti agbakasyon pailaan, Lin. Kasta ka di? Kat si kapay laang ti mang tarawidwid iti negosyo mi. Sana bali? Ta kaaduan na kapayla ni mama. Okay. Second honeymoon? Uwan. Wow ha? Okay, ikararag ko nga danto kumamatan anak ka kiti bunyag. Anya? Talaga si ka. Saan mo maliplipan tanday ta? Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam. Sika man ti damagag. Anya nga tatiriknam. Saan ko nga mo, Papa? Amangan no umanay daytan apakatayak. Saan ka kumamot nga agsaw iti kasta, iha? Ay ayatak ni Robert, Papa. Isot kirad ko. Isot puon tibiyag ko kan amin-amin ko. No isot mapukaw ko. Samsam itak pa yan ti matay.
Isudaytan ni Rainier, papa. Mabiit laan, ta sa bata. Kanyaman tisan mo na pakaidnaan. San ko nga mo, bro? Awawagak nila ni. Ngam out of coverage ti cellphone na. Oo, ang mga no nalobat kat madama ti charging na. Ay, siguro. Ay na, saan mo na yung pampanunutan ti kayan ayat mo? Tapno saan ka nga adda mailiw kan kwa na? Focus ka lang itibiyag ta ditoy. Jay, Kan adamot sa bali apang iturong am iti imatang mo ditoy. gamsa na mabalin ang maiturong iti sa balit imatang ko. Wen, di namat kaya tasawan nga ibawing mo ti panagayat mo. Wen no riknam kan Ma'am Hania. Anya? Ikat kasanod na madibilap mo't ni Ma'am Hania. Kat di nakton palubusan. Oh. O di wow, sana all. Anya awaw, kung saan along ipagbagamot. Sana mabalin. Ada nila haning agur-uray kanya kay Pilipinas. Amom data. Amok bro. Ngam kasi tinakunakon. Temporary lang data a relasyon nyo no bilang. Bayat lang iti kadata ditoy. Ang delikado. Anya delikado. Kasanon na makadaanon ka nila ni. Nga da sa bali ababay iti biyag ko dito no bilang. No madan kami bilang iti relasyon kini Hania. Bro, nagadayo ti Japan kan Pilipinas. Asino kung matipakamon na? Anya ti amom. Ay, no siyak ti pampanunutem, dinto mapasamak dayta. Awan gapo na nga idanon ko kanlani dayta. Uray pay. Narigat. San ko akayat amarakrak ti karing-karimi? Okay. O sige. Dayawan ka iti dayta. Angam kasanon, no isumot ti san ang makatungpal iti karina. Oh, kumusta ti date yo kan Mr. De Vera, iha? Okay, mat, papa. Naragsa ka kadwa ni Rainier. Oh, nasaya at mata, nakaaliwaksay ka. Ngam, impudnukon kan kwa na, ti may papan kan Robert. Kasta ka di. Kat anyatin ako na. Saan ka no aparikot kan kwa na? Kaya't na lang ti makisiningat kanya. Nasaya at no kasta, iha. Kut, awan mo't nga tatidakas na, no sagpaminsan ang makikuyog ak kan kwa na. Taawan mo't relasyon mi. No isot makaliwliwakan ka, iha. Sige. Mumuti limitasyon mo. Uwan, papa. Saan kayo ngagdanan? Saan ka nabalakadan? Tada ka matan iti husto nga edad. Kan may sa ka na professional, iha. Awan rumbang apagdanagan niyo, papa. Amok asalwadan ti dayaw ko. Kumusta ti Decho kan Mr. Guapo? Unay, ta Mr. Guapo itan. Pudnumat. Sorry, ngam ni payla ang Robert ti kataaran para kanya. Ha? Sa bagay? No simura takman kiniray niya. Saan ko lang akayat apabainan. Husto ka matkit didita. Siguro. Umuna kan maudin dayay apa nakikuyog ko kan kuana. Apay? Amangan nga da makaidanon kan Robert. Nga da sa bali apa kikuyog-kuyogak a lalaki. Asino ko mama ti mangidanon? Anya ti amok. Ay, saan laki di asyak ha? Anya ko matipanggapok ang mangidanon kan kuana. Amok matkit di. Anya ti amom no adan to makaidanon kan kuana. Ado ti gagayem ni Robert. Kat saan tayo lang mo? Di damat na makita no kasano ti panagtaleknakan ka. Sa bagay. No patyan na ti anyaman na may danon kan kuana. Bilang kat mamatilatan adi nakait ka ni ti gundaway nagpalawag. Sa bali na saritaan. Ngam aging ka iti mabalin. Saan ko akayat nga adda saan mi apagkinaawatan? Nang runa kat adda iti adayo. Ay na bro, da kayo mo't ti topic dagiti kakadwa tayo. Ah? Ado ti pabor ka da kayo kan Ma'am Hania. Anya? Wen, bagay kayo kano adwa. Saan ko apat yun lahat? Adapay nagkuna.
Nga ita ka no lang anaragsak ni Ma'am Hania. Oh, Anya? loner ka no. Sipod ng asawa iti foreigner ti kayan ayat na ahapon. Kasta ka di. Kasta tina-istorya kanyak ni Sir Hayasi. Chismo, sumot ka no daya. Kusipon. Ha? Saan bro? Talaga nga agkabagay kayo kan Ma'am Hania. Ha? Alan, uray ta, pumanaw tan tumot lang dito Japan, numalpas ti kontrata ta. Kat agkasar kayong tumot tan kanlani, saan aya? Kasta di plano mi. Iso asa nga rumbang pagang angawan ni Ayat. Ay, nakapsot mon aya. Ay, masurutan da kan tupay aya iji Pilipinas. Sos. Nangyakot asanan. Kompleto ti address ko nga dakadakwadan niya. Ha? Oh. Ay, wala niya. Nalipatam san a kompleto da iti personal record tayo. Ang umuray pay. Armum kit di, tapno saan ka malmalday, gapo iti kaadayon nilanikin ka. Ang irog-robo daya Jake. Isot nang irog-robo iti dayto kan. Matlaw kumatkit di. Nakaragragsak ni Ma'am niya. Dinagkuyog kami. Pudnong kataalunar. Katrimik talang idinagamamu kami. Ay, narigat apagang angawan. Tamang ano sa anak to na makaakal kengkwana. Ang pusta mabayag kami pa dito. Sampai anak gudwa ti kontrata mi ataluan. Nusan kumot nga ikan iti importansya. Amang ano mga ramit iti pan nakapasublik adi na oras sa Pilipinas. Kasanupay dagiti arapaap mi kinilani. Unun sakit na da sakit mo. Apay ka sa tilangam. Abay awan ma. Saan ka kumanagulbod? Awan ma ti marikrik na. Diyay lapasaray ang kapsun ha. Ay, iso daytan. Di nakadi pa kadanagan, friend. Masik na naklaan kan ka. Sino mo ti saan ang madanagan iti kasta alangam? Ay, inirig niya. Iso to'y umawawa. Mabit lang, friend. O sige. Kasaritam, adalaan papanak. Agsubliak to. Anyat ko na na? Nagpawat mo tati pa nagsarita yo. Aw-awisin nakmanin Kasangay ka no ni mama na, kaya't nakano ang mamam mo. Anya? Apay, anyat imbaga na iti mamana ayata kaya't nakaamam mo. Amok pa yan. Oy, sigurado. Nagis-istorya iti inana, may papankan ka. Saan ko nga mo Okat, anya nga ro ti planom. Saan ko kumaakayat? Ang amang ano, dama ko na ti inana, no saan ko apagustuhan ti awis na. Oy, amangan no. Imbidbida na kamat kan ko, hana. Kat imbaga na pa asikati kayat na nga asawaanan, ha? Anya? Kasano ko mga ibagana ti kasta? Kat imbagak maten kan kwa na nga andan kaayan-ayat ko. Ngam ko namat nga okay laang kan ko, hana. Isumat. Kayat na asawan, san aparikot ti kaadan kaayan-ayat mo. Total, san kayo pa'y mata nagkasal? Iso nga, adda pa'y namnaman na. Alubusan na ka di, papa? Oh, adakin ka dayta, iha. Naibagak matkan. Agtalakakkan ka. Amo mat ti limitasyon mo. Tadan kayan ayat mo. Agyaman nakitipan nakaawat yo, papa. Oh, mas daawak laang. No apay akalikaguman ti inana amam amunak. Uwen nga ron. Nalabit. Naisistorya na kinkwa na ti maipapankan ka. Kastamo ti amok, papa. Oh, sanak mo't kit di amas daaw iti dayta iha. Saan agapo ta anak ka kat ibagak daytoy. Napintas ken nasingpet ka. Masirib ka pa'y. Saan na nakaskas daaw? No ado dagiti aggusto ken ka iha. Papa? Ang naskan nga agbalin ka mat amasirib.
Maipapaniti pa ng pilim iti makapartner mo iti biya. Anya ti ko bro? Saan mo anak kontak nila ni iti daydi arabi? Kat saan namat ana ibagakan ka no anya ti rason? Un nga rod. Basta di nagsarita kami. Sano'y mata na takamat ay jay. Kasta ka di? Sanak mata na nagdamag. Tamang nukunan na nagduwa-duwakin ko na. Katawan pa nagtalat ko. Sa bagay. Ang miti sa bala bangir. Nubilang tada sa bali nga grayo ko na. Sana ko na mas daw. Anya? Napintas ka na singpat nila ni. Sana nakaskas daw. Madulat at grayo ko na niya. Gusto ka bro. Kat tirigat na ita. Agin na dayo kayo. Ay, sumarod. Saan ka nga upayan? Ngam adotisan ang nagbaligi a long distance nga ayat. Anya? Podno ti kunak bro. Adoti failure. Gapo iti kadayo ti tunggal maysa. Agasawan tupay ket adoti narakrak. Gapo iti long distance relationship. San ba't nga ta mapasamak kata kami ti kastakan nila ni? Sana may baga bro. Angam no sana mapasamak. Dayawo kung ti kinatibker ti kari ti tunggal maysa kada kayo. Tadyak makontak nila ni. Nasa pa pa'y mati oras di Pilipinas. Imun una pa iti may sa oras dito Japan. Napay nga ta. Busy magtilin niya. Agring ba't ng kalpasan na? Agbisi. Anya nga tandi mapaspasama kinilani. Uri ka. Ni mangkit di flor agayim no, ti kamusta ka? Ni Robert ang awag. Hello, Robert? Oh, kumusta? Hello, Flor. Kumusta kan? Naimbak mata nakalagip ka. Okay, Akmat. Sika, kumusta ka ditan? Nasayat matlata. Uray, kasunong nga iliw ko ditan. Anyan? Matanaganak lang amin. Tasan ko ang makontak ni Lani. Anya? Apay, Mat? Saan ko man nga mo? Amang ano busy lang. Wano lubat nga ta sa cellphone na kat naka-charge. Saan ko lang nga mo? Abay, padasa ka kontakan. Sige man. Kontakan kanto na iti messenger. Kalpasan makasaritak. Agyaman na. Uray messenger na. Sana naka-online. Unag pa iso. Apay nga ta. Alabay, awagak. O sige. Kasabay nga ron. Bye. Bye. Amo, napan nila ni ijay balay da Rainier. Nalamit inidip na ti cellphone na. Tadi na kahit ama-ama ni Robert ang nakikuyok ni Rainier. Ay, kanya nga tati pagtumpalan ti relasyon na ni Robert. Nung may inlove ni Rainier kan kwa na, sa nalaki di asardengan, aging nga iti di na magunod, ti panagayat nila ni. Ay, babalawag mat nila ni, apay yamin ang sumursurot iti sa bari lalaki at dalarod kayan ayatnan. Ay, yan yung tat pagbanahagan ti karin-karida no kasta. Saan ko lata makontak bro? Apay nga ta. Saan ko nga nga mo? Madanaganak pa yun. Amang ano makumikom matiti trabaho na. Eh, nasayat lang no kasta. Ngam titakas na. Amang ano sa bali agapo na. Ni, anya kumamat? Dawag ko, isnong sa reto yan. Saan ang nila ni? Sino nga rod? Ni Ma'am Hania. Anya? Ay, sungbatang nga rod adagos Sige, ang mga na importante. Hello, madam. Good evening. What, madam? Okay. Yes, ma'am. Okay. Good night. Ay, Oh, anya ka no? kadwa ka na itong bigat. Tangay, di-op tayo. Papanan na. Ay, papanan nyo. Diyak man mo, kadwa ka na itimol. Anya? Apay, asyak pa ilat. Pagpakuyugan na kami. Mapan kakit din. Anya kumamot ti aramidom no bigat kat day of tamot.
Gusto, tapno may awan mo ti ilaw mo kan dandanag mo kan lani. Pampanunod lang ti dakas nga ibunga da ito eh. Apan nakasiningad na kanya. Awan parikot dita. Kasi tinakunak, dakkal ti akam ni Ma'am Haneya. Tapno mapunas ti dandanag kan ilaw mo kan lani. Saan ko nga mo? Agtokyad direk na kan panunod ko. Daytoy kat sana panangupay kan ka, bro. Kasanon, no tinamnamam asang petan. Kat adamot gaya man iti sabali nga ima. Anya? Daytoy kat pakpakaw na laan. Saan kumatkit di nga ibaga akas ti kayan ayat mo, bro. Nanakam nila ni. Kan saan nga ampang akas iti daduma. Pudno rayda. Ngam no maminsan kat naangaw ti gasat, bro. Narabak ti paspasamak. Dagiti saan tayo anamnamaan kat mapasamak. Pudno matkit di. Kasi tinakunak. Nagin na dayo kayo. Kat saan tayo nga mo dagiti pagdang. Saan tayo at ngal dagiti paspasamak, bro. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Matitirig na. Nakasukatak matan. Kanmang namnama ti ina ni Rainier. Ang makipagdinan at kadakada. Amok asaan nga umnot ay ito'y nga aramidag. Adan kaayat-ayat ko. Nga makikuy-kuyog ak iti sabali alalaki. Gagangay mat siguro da ito'y ang marikrig na. Ninsang trainer dahi tanggim na. Agpakada akon kan papa. Tamapan akon. Anya nga oras ay ati iroraryo kan Madam Hania. Alas 9 ka na. Oh, di maturog ta nga ro dun Anya to orasan. Sige. Ikarigatang nga lang diturog ko. Masapol Kat good luck, bro. Nagyaman na. Nga madantanagan ak di. Anyat pagdanagam. Di mapalin nga ibunga da ito eh. Apan nakisiningad kanyak ni Ma'am Ania. Awan dakes na. Madmadi no ada maparnoy agura ken kuana. Taamangan no mga ramid iti pakadaksam. Kat mapaawid ka adi na oras. Aging ka iti mabalin. Saan pa'y kumaa mapahawid? Kasano pa dagiti arapa apmi ken lani. Inton makasubliya ka di Pilipinas. Isu nga rod ang makitunos kalatan ken Ma'am Haneya. Awan batla ang ti anak ko. Hanyat orasan. Itulod ko man ni Rainier. Isunsan tayo mawahawag. Ne, saan mo't kaya? Hello? Asino da ka di? Sir? Ma'am? Hello, Mr. Carrion. Di Mrs. De Vera na ito'y. Oh, Mrs. De Vera. Saan ka di pa'y nga itulod ni Rainier ni Lani? Ada kami dito ospital. Inyag mi dito'y nila ni. Anya? Apay? Anyat napasamak kan Lani? Itulod ko ba ni Rainier ng kalat at naglusdoy. Oo, sige. Anya nga ospital tayan na. Umayak at agos. Dako dapat gid ti doktor anasaya ato siguro tirik na enton makaring. Kinapudno na. Nadnadlaw ko ti kasla pa nagmamayo ti anak ko iti kanlabas. Orayan tayo kano ti resulta ti laboratory test na. Ay, imbagak nga rodan kan kuana. Ano marigatan iti trabaho na kat agik katlangan. Hanggang saan namat akayat. Kasta ka di. Uray kaskasano.
At damot negosyo me. Ano ka sa pula dati na na? Masapol nga tungpal, iti balakat ti doktor. Oh, apay nakaululay magka, Robert? Kwa ma'am. Nababayinak namin. What? Why? Anya ko mapagbainam si ka. May saklangan ano mga empleyado iti kumpanyayo. Saan parikot tayo ka? Nasingput ka ngamin. Isusika di kayat ko kasiningit. Ma'am? Kasapulak makasarsarita, kan makasiningit, Robert. Kasta ka di. Amok saan ka kaskadag iti dadu mama ng gundaway? Anya ti kayo asawan, ma'am. Adaman damagik ka, Robert? Anya data. Ada ka din kaya nayat mo? Anabati, Pilipinas? Ada, ma'am. Kat natulag pa yan ti panagkasarmi into nagsubliak. Kasta ka din. So lucky woman. Ma'am? Nagasat ka. Amok ay ayatan na ka. Uwan, ma'am. Ken, amok. Napuno ka met ken kwa na, right? Yes, ma'am. Pundo data. Nagasat kaya nayat mo, Robert? Amom ka di? Napadasa kun na pa ay ken ayat. Kasta ka di, ma'am. When? Nangasawa foreigner. Kasta gaya. Isumanipod idin. Saan ako nagayat kapuliyak? No ada siguro gusto kanya. Asa balimut apuli? When of foreigner pagilian mi? Mas kayat ko pa. Kasta ka di. Adan to siguro, ma'am. Oh, sabay kuma. Nang runa kumano Filipino, kasken ka na simpet. Anya. Adatan mall. Iparking ko lang parking area. Anya nga tatibanagan ti panang pabusoy ni Robert kan mamaniya. Madlaw launay ngagkursunada ti maysa kadagiti nangato ti takam na iti kumpanya mi ken Robert. Po, nagkasaten? No siyak ti isong. Sus, anya pailat panggapak nga agawid iti Pilipinas. Sus, manmano daytan nagasat. No siyak langatan. Sus, bayag mon kunak ka. Anya ti katasawan dito, ma'am. Anya. Ma'am Hani again. Saan ka din bagakin ka? Hani ratan o datala ang agsangsango? Sige. Para ken ka dagita, Robert. Ang Regalo kinasimpot mo kanya. naskan ka di ba? Nakita ngamin nga old model cellphone mo. Ken awan pa irilong. Kwa, ma'am. Kuman pa bayinan. Tapno nagsakit na kam ko. Sus, niya dito eh. Ken sana ang tayta. Mapantapay men section daytoy mall. Gumatang tapay arwatan. Anya. Kas na ko na. Pakaragsakak daytoy. Kan di na kumapagkitkitan. Tapno nagsakit na kam ko. Okay? Sakbay agawid na, mangan tapay. Daytoy first class restaurant ditoy, Nagoya. Anya kayat mo? Agpili ka. Ay, kwa, ma'am, nakababain. Awan amo ka dagiti luto da dito eh. No niya ti orderan mo, ti sumut ti orderan para kanya. Sure ka? Yes, ma'am. Ay,
Kasta kayat ko, masapul mairuam mo bagim kadagiti taraon dito'y Japan. Ay, kapilitan na. Anya mo? Amangan mga sawa ka Haponesa? Gapo nga taer ka nasingpit ka. Adan tulakit di makakursunada ken ka. Tan resulta ti blood test nila ni Mrs. De Vera. Anya ka no ti resulta? Wah, nababa ti dara na. Ket no mabaybayan, kan saan ang maagasan, agtin nag-alokimia. Anya? Nababa ka no ti red blood na. Oh, Iso kapilitan siguro nga agsardeng pailang ang mga isuro. Agpaimbag pa iti husto. una. Kat agyamanak, tanayag yu adagos. Nagdanag kami kani Reniel. Tila unay pagdadagan mi kat da kami ti mapabasol. Maawatak. Tasan nyo mat adin ang ran wendoan niya. Kan maysa, kas iti nakunak. Nadlaw kunday taken kuhana iti napalabas. Pau, nagadun a regalo na ken ka bro? Bro, saan ko ang mapagkadkadan? Tako na nang agsakitin akong na. No saan kong awatan tirigalo na. Sus, talaga adakkel ti panaggusto na ken ka. At dangaro dagiti pasakit na kung saan ko latan na yung kaskaso. Maawatak ti turong dagiti sa unay tay. Kas kumay ti panakasurusuro ka no amangan ka dagiti taraonda. Tamangan no danto ag gusto kanya kahaponisa. Ha? Makitam? Saan ka no nga dayo akasta? Tanataal ka na sing petak. Apo na yan. Limot mabaday ti umawawag bro. Ni, sungbatang bro. O sige, panawan ka biit. Tadalang aramida kitirwar. No siya, nasaya at mama. Da kayo dito ha? Ay, pasensya kayo, no saan ko na yung makawawag. Ewan mama, nagyaman ak dumawatan dak. Ha? Nilani ko na yun? Ako saan kong rodan akong dakiti duwan rabi? Na ospital nilani. Apay, anya tinapasamak. Bye, mama. Kumusta ka na ni tita, bro? Umawag ka kita lang di Pilipinas, bro. Kasaritak ti papa ni Lani. Apay? Ada ka no di ospital ni Lani. Anya? Wen, napukawan ka ni ti poot iti balay ti ko teacher na. Anya? Ang mas dawag. Apay? Anya ti pagsidawam? Balay ka no ti maestro akadwana. Anya? Apay nga aday ti balay day di maestro. Aday ta. Adan si Mungpad. Hello? Sino da ito si Mungpad iti cellphone ni Lani? Renier? Co-teacher ni Lani? Anya? Rimor ti papa ni Lani kat si katimang bambantay king kwan? Siyak ni Robert. Kayan ayat na nga da dito Japan. Nasa unak kin ka? Apay? Anya ti relasyon nyo iti kain ad ko. Tadda iti balayo ka no. Iti naglustoy. Anya? Gayem? Kasta ka di. Sige. Baliwak tulangan ti umawag. Bareng makasaritak ni Lani. O sige. Agayam anak. Bye. Apa ya kas Jake?
Anya ti madamag. Asino di kinasaritam? Mas tawag. Taad na radya alalaki amang bambantay kinilani. Lalaki? Maestro kano, akadwa nilani iti pangisursuruan na. Anya? Impanda kano nilani iti ospital. Tanaglusdoy ba iti kadan iti balay dadya maestro. Apay nga da ijay. Sigon iti ama nilani. Inawis da kano para iti dinner. Anya? Sa naglaki di nagpitot. Agar aram dadya maestro kanilani. Lakit di bro. Ngam, apay asimurot. Ne. Sabalin samot daytan bro. Isumot la siguro asaan ko ama kontak. Takadwa na dadya alalaki. Inidap na ti cellphone na. Tadi na kahit ama amwanda, ti awag ko. Apay na kasta. Ngam, ti pagdanagak. Anya ka di ti sakit ni Lani. Awagam ti ama na Iso ti pagdamagam. Uwin no saan? Ni Flor a best friend na. Oh, ipapa nila ni daytoy, Robert. Iho. Da kayo gayam, sir. Nakaturog nila ni. Kaatsak ti mang bambantay kan kuana. Kunak, nutimanan ko teacher nila ni. Ako, napanak laging batang iti agas. At naira na nga da ditoy. Isa pinagbatik pa'y laang. Kasta ka di, sir. Wan, iho. Kumusta nila ni? Nasaya at matan. Sayang, nakaturog. Kasaritam ko ma. Baliwag tulangan ti umawag. Anyak, kano tinapasamak kang kwan? Sigon iti resulta ti blood test na nababa ti dara na. Nababa ti red blood count na. Kasta ka ni. Isa kasapulan na ti inana kan medication. Iso apagsardangag siguro na amang isuro. Dahil tati rumbang, sir. Nakariingsan nila ni Iho. Mabitlaang, tada kayo ti agsarita. Kumusta ka, honey? Robert, Anya ka di tinapasamakin ka. Adagay reklik na. Apay adi ka nagpakita ada ko si ti doktor. saan mata nakaro ti hamok? Ngam, no sana masigo dayta. Agtindag ka no alukimia. Kasta ka di, timbagada papa. Uwan, Saan ko maarumbang nga imbagada kan kadayta? Adi pa iso pagdandanaga. nasasaya at numamhak. Angem, adaman madamag ko. Anya dayta? Kaya't ko lang nga mamuhan. No apay nga da ka iti balay ti katitseram. Saan ako masumurot kan kuana? No saan akid daw ti inana kayat nakamakasamo para iti dinner? Kayat nakamamam mo. Iti anya rason. Ha? Agar aram kadiking kadadya, maestro. Robert? Ibagam ko matipot na. San kamot akagura kat? No ada agaram kin ka. Anya? Saanan anakaskas daw. No adulat tatagrayo kin ka. Siyempre napintas ka. Nasingpat. Ken professional. Atapom ka di. Nga agar-aram kanyak ni Renya. Kat posible nga isukat ka. Awan iti panunot ko na ita. Uwan. Nagrayo kanyak ni Renya. Ngam awan panggap ko ang mga klunkan ko na. Taada karikan ka. Lani, No pa'y kasta. Tapno awan pakapaspasulakan ka. Agulot na pa'y laang. anya? Kan saan to ang nasakit unay tinagam mo. Numatayak ka po iti sakit ko. Lani, Kan tapno nawaya ka mo na sumapul dita. Sige. Bye. wait, mabit lang Lani. Hel... Initip na na. Apay mo't na nakastoy. Apay akas dya timbaga ni Lani. San ang mabalin nga dasan mi apag kinaawatan. Awan mo't dakos iti na ibagaking kwa na. Pudno mo't. Sanan ang nakaskas tao. No adulat ati agrayo king kwa na.
Kat may sa dayjay, ang maestro. Anya ba dagiti sumaruno ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.